Ekitongole kitali kya gavumenti ekya Rural Initiative on Poverty Alleviation RIPA ekirikushangwa muri Magambo Rubirizi District kirabariisa amatungo agarimu ente n'embuzi okubahwera okutunga entandikwa omu hururu y'okurwanisa obworo omu district egi. Embuzi twaha nshanju ni 3, ente twaha 20 kandi ekigendererwa n'okuriisa abantu bakaruga mu bworo. Amasemerwa ni mingi munonga akuba nahebwa itungo rurungi kandi no kwemara yemire naza kubisa family yanje kandi ritine bukwakuruzo bwingi kandi tufune training kumara kandi training ebire neberye yabusa. Ekiteekateko kyanje nangasema dream ni dreaming kugira ngo umbwire butari bwahari maybe mu myaka nk'itanu mukaga ekishibina cyakora kurunjo mu ekitongole cyo cyakora kurunjo mu Bunyarwanda kandi nkare ngo byendero byanje biliyoni bikirizwa yinyine focus yo kugira ngo ntuza kuba twayigura district itanu. Aha mukorogu RDC wa Rubirizi kandi birajwe kire State Minister wa Economic Monitoring Akero Beatrice Okirol arabwira abatura bakorekera okutahira amarindiro g'enyamishwa abo barukuronde nyama. Onsasire noreba national package turendirekeze kuba kwenda kanyama niho bari kushuma kandi obumwe bacikayo batangatanganira yebizibu mbwenu wo kutuyamba buri family kagire mbuze kagirenti ebitekerezo bikarugo mu nyama y'embogo nesheri nabakamanya kunataha nimbaga kandi nshabe ngo abantu abaza kutungeza embuzi zente naramatungo gana gwe leta kurwo mu RIPA project egi tugiye mu politics ebase kuba successful. Ekiroto nk'eki ekyo Mwami Vincent yagizire kikureta amasiko mu bantu kikushubiza abantu entunguka buri omwe ayine kuba nakisima kandi ari kumuterera engaro z'amaani. Aha mukorogo hona ofisi za RIPA zigwireho mu butongore omu Rubirizi District. Gasha kwa Onesimus Ndianabo.